namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel of course namhlanje ikhelo la Gagash loyi nga ta ikhe ngulinka vele vele na kokwani Chauke, yeah, and then from them ita ikhe vulavula beni mango the president lo somehow nga ta ikhe ngulinka no mapelo the boss. What's happening Master T? So we tap this time I'm sure vele vele oh to khato uthana kokwani Chauke na Gagash previously la from there vele vele nga vona Gagash afika a tsala e post leyi a swi tikomba na ku i bifa kokwani Chauke, so a hi hlayeni ta tlhela ya ka response ya yena vele vele ku ivi ya endla hi live a fika hi address, so a hi fika hi vona fa tsala ku for the fact that I have a business a swi vuli ku ni na mali or ni nghenisa mali ka gaza loko munhu o va na teretere or a ri na brickyard swi vula ku i na mali. Swilo leswi i science. The fact of the matter i ku i nga va i ri na business that worth millions but i nga endli mali before ya mahlweni. So since veve ka nkarhi wa sweswi Gagash a swi tikomba va ha ri ku bifa na kokwani Chauke, a swi tikomba na ku i vula yona leswi nga endla ku vanhu vo tala including mina mhani hleketela swilo ku a nga kha vula swona a nga kha vula yona in terms of diamond work hikuva no swa ku diamond work so far is endla profit swi clear stuff like that. Aka Gaza swi tele ngopfu swa va I have but swi nga nghenisi fokolo maswo loko swi a swi generalize o ka Gaza maswo swi va somehow leswi nga swi tsarisa swona ko va ku mina hi ku va smart my level of intelligence in business okay ni ta pfa hi tshikise leswi post leyi ta tlhela hi vuyela comment yin'wana la, so ivi ya endla e live video vele ka siku of course ra ti 13 June so a hi twini ku fika a responda ku yini regarding this matter Gagash, okay. But swi science if nga ri na vutomi lebyi science tola ni kombisa ni ku ri ringete ku ta kombisa ku wa swi kota ku va u ri na business ne which you have invested much maybe 5 million 6 million but u nga profit. It's normal ku va kuma ku he o khavisa ku fana. Okay, let me give you an example. Na security company, it's not giving me any cent but amatihlo ya vanhu ku ri Gagash una security company leyi va vona ku tingoma ti brand winile leti ka ti famba ti ka ti jika ti hala na hala and receive na ti call van'wana va lava mintirho. Some people assume ku ri I'm making money with the security where. So let's not be blinded man. I mean munhu fanele a pfula matihlo. It's normal ku ri munhu nga va na business mara nga ngheniseli mali. Van'wana va ku vula kokwani Chauke people I think I'm too smart to be talking about people's names. I mean like at this age ni believe ngopfu ka ku ri I must empower myself and I don't care much about other people's businesses. I mean I work in ka leswi mina swo mara ni vula ku ri a vuton'wini vanhu pfulani matihlo ni vona tolo mikami ku vula proper loyi vula no and ni hindzile ka stage xa ku hola vana vanhu like I've indicated. And ni hindzile stage xa ku I don't see him as my competitor or I don't see him he's too old for me. I mean, I know when I wrote man, so I saw, I love him, so I saw, don't drag me, I whatever that is doing, I wish him well, I got everything I should love. So mngane drag me no shaka loko ntsala social media has nothing to do with other people. Loko nungulava ntavula loko kokwani Chauke kumbe loko Chauke 1 2 3 if I need him or if he not issues now. If I've got issues I'm not scared. I'll just tell him 1 2 3 1 2 3. So stop dragging my name or dragging his name into my things. Ay, the same Gagash a ku bifa already mga meeting veve ka profile June ku nga ri profile ya leyin'wana le girl man tiva I'm a bit confused unless swi yo kotlana na post le ya yena maybe already I'm comment guys ku mi vonisa ku yini because ya tika le Gagash tani leswi mi nga ku switweni ku yi landzuleni mhaka leyi a nga le ku swi pfumeleni ku a vula yona mi nga comment below ku mi ri yini mara at the same time na comment yin'wana a nga fika a yi tsala ndhawu ku va hi tlhela eka yona ka that post
So kwala ndzeni ka post vhele hi fike hi vona comment yin'wana nga fika a yi tsala still a kha kombisa ku hi ta chava no vulavula hi ku loko hi vulavula va ri u vula cahoko people loko a ni vula yena a ni ta vula straight na ku cahoko 1 2 3 but if the shoe fits wear it if the ma vona that line liya if the shoe fits wear it wow swi tsarisa so gagasha ko yona ya tika but nga zi hleketela ku maybe a vula yona mani leyi yi teka because i yi kanetini wa nga yi kanetanga ho mene mina kunene se yi tikisi sweswo ma yi kuma yena mhaka leyi but okay but since so far ku yi namulanyana hi nga zi hleketelela mani into my business the ideas phala I'm sharing ideas ku ri sometimes loko munhu a investa ka business investa ka swilo leswi u nga good ngopfu ka swona. Okay. It's very good. Invest ka swilo leswi mina I invest too much aka gigi because I'm so good at the gigi. And when I go for it, I go for a kill. I don't play. Loko ni MC bya mina, that's why I'm the people's MC. I give 100%. I give 100% because hela ni swi tiva ku ni good ngopfu ko. So injalo lento you don't support. So me mustika swo every time you wanna mi vulavula swilo swo ka swi nga ri kona mara loko ku ri ku tintangu ta fita you can wear it wait and swi koti ngoswo nesana na vanhu and good ka ku nesana ngopfu na ti-feelings ta vanhu. I'm not good in that. Hey, kasi tlhela swi continue ka live. Hey, okay, mi twini mhaka hi yeleyo guys, mhaka hi yeleyo. It's up to n'wina. I think the comments lati ta decide ku hi ri i vula yona or kanjhani. Commentani below. I vula yona or nga vuli yona. Commentani below. Swi nga hi pfuna sample nkarhi yin'wana ya pfuna lomu kuma ku mhaka yi nga ri clear ngopfu. Commentani below. Yeah. Yeah, even then of course you got my belly the boss. Lo ulika kuna belu mayengana. So you as an interest talk my belly vele munhu loyi a nga va ka beef na belu mayengana for nkarhi wo leha swinene la kha n'wi lumbeta vele timhaka ta n'wana Tuva ma kha kombisa ku Tuva i n'wana wa yena and stuff like that. So ska something of course vele na yena hi fike hi vona a fika a tsala a post la nga fika a tsala ku Belu Mayengani the president ni kombela vukona bya n'wina ka project ya mina na Sunfree ya December. Ni kombela mi feature hambi ko va one track hi xigaza shama 2K shama 2K swo yo siya K line stuff like that. Hey hlabalo ngome ni ku hey vana mapele ya la ku tirha na Belu Mayengani. Can that work? I xifutiso lexi nga fika xi va kona xi ku ri can that work? Will that be possible ku swi fika swi tirha na? A ni kha ni cheka ti-comments a ni za ni vona Belu Mayengani yi commenta but loko ni kha ni cheka la swi kombi na ku vanhu na vo Mashele a va ti kumbi na ku a va pfumeli ku swi nga humelela na Mabasa kwala ni overall ni vona comment yona yi fambi side reriya mara hi bodi mapele mahanyelo ya laveka a ku hanyeni ni sure ku sweswi ma swi vona a swi laveki ku dyohela munhu loko u ri ku hanyeni hi ku mundzuku a wu swi tivi ku ri ya xa njhani and stuff like that a swi vona and stuff like that van'wana va ri a nge lunghi ziyi ku xi nge hlamuli okay swi kahle ku navela vhele a mo lava ku landza n'wana njhe matimba kwalaho njhaku lava ku dlaya vanhu kwala Mashaka, I guess you have his contact details. Ashingale kuta on social media if you were serious. Okay, bangoma kuvununa. Les na shikubende ange pumeli. Okay. This is I think these issues like this need a formal approach for in and stuff like that. Na vona in overall la loko kha ni cheka ku mi nga vula eka nkhoma ya kona okay Karolo ana ha ri nqambi se mi lo vuyela nqambeni madala okay events kwalano
Okay. A swi komba ku vanhu va le xikarhi laha va le xikarhi in overall kha ni cheka la ko va na ti-comments ti nga fika ti kaneta vhele and stuff like that. So hayi ta voni sure mampela ni vona swi ti komba khala ku tisa hina album because even prior to this a tsala a post as you can see ka fanele loko I guess a lo tsala risimu leri ra Black Myth kona kha kombisa ku mapele the boss na sign free full album December ni nga tsakela hi feature ya Black Myth na Bliss Boy ka tingoma timbirhi tinharhu ni rhandza solo ya xigaza xa ma 2K so ni ta famba hi line ya liya as you can see mapele ri le ku vuyeni hi album so laha nga ku kombiseni ku Ben Mayinga i le ku n'wi kombeleni so Master T ti-percent i rini 10% maybe xi nga pfumela Mayingani 90% I don't believe it ti nga kota ngo defense ku hi ku mavonele ya mina ku hi mavonele ya mina hi leswi loko ku ri amukeza swi ska ni ta kombela mitlika wa penga na nga ni vutise flu ku ve i ti rhwale i ti twa ka wu kahle i ti ta nchela mukhuhlwani ya wena swi la ku a swi lava ku ni dlaya swilo swa mukhuhlwani leswi i nga rhwala i ta rhwale mukhuhlwani nge swi ta na a hi huva kahle ni na vana info ni na vana loko ve swi swa nga swi tivi munhu a ti rhwala kha a titwa i na mukhuhlwana ta chela mina wa vona i nga hati la loko ku ve a ku nge hleketelelaniwi ne la i nga hati a wu nga titwi ku a wu kahle a wu titwa kahle mara munhu a ti rhwala a ni tivi a wu boha yini swi endla nga ku vutomi bya mina a byi ta yima loko wena i nga tanga i nga hati la loko i titwa ku a wu kahle i nga hati ni na vana loko nonsense.